Ha kerteng upa barukun barumensiam Bakhuid. Kajinga ejung utrai jung yu Jesus Christ. Pada jingi jung oblay. Lem pada jingi silap jung mensiam Bakhuid. Kindon rengka berpi barro. Rengka berpiru. Kohimen kopera. Tongina sange shipor. Pan map naga bintang kilai jungi. Inang Yesu naga jimpule. Naga kitab Jeremia nomia tudapang. Kumno gidepan im yaga jingim jogi. Daga bakong yaga hukum. Yaga jimpin kain yaga hukum. Kajingyait palan. Naga hukum kajung oblay. Kalau kajing jot. Kalau kajing snil. Kalau kajing sosi. Tonginang sangish por. Naga binta ki por baro. Mila pensosi ya oblay. Mila tam snake ya oblay. Mila kain stink ya oblay. Bahad kajingi kai jungu jisu. Tongin panmap naga bintaki lai kilai jungi. Naga bintaki pop ki bangilale. Bau nampen kuih yagi dakas namba kerdor kajung. Kotrai jisu ni lagi nong pop. Map ini fight cooling ini nak ini pop baru ki bangilale. Nga pelang. Palei berdun korban. Bagi api kau imen kau pada. Barang port syukurnya. Lagi jemputkan. Lagi dikti. Lagi karam. Lagi jemput. Lagi jemput palacuna. Lagi jemput palacuna. Lagi jemput palat bakrau ejuna. Nama kata nakarpat kita maya kui. Kabaya sa katesuti. Yaki angin rakiri kui. Bari api kau imen kau pada. Bendoa yang kebintaan cakap, how try to cakap. Ublay badan bor baru ni senayangi. Pada dalam apa igi pop jangi. Unialam igi syaga jangi bam jeka. Amen. Try in the ublay, Ismayani. Try in the ublay, Ismayani. Can
Giduai nagabinda ihilali solampiao ba indut labani alebha ia ka interview jongi Giduai ru nagabinda ebrista karbani ba kinga senjongi kamda me nagabinda ka chikakai bam chukut jongi lambok karbani Daka basngeverit kotrai ni kotkat part ya kaburam jame ba kadba kasni buram janga jimpenim jangi kanang jan kataru kanang shirhen kajingri balai jangi ben poi shaga jingrake ya kajimaya paska janga takasni dautrai jangi uji sukri sukun jame uba im batsen shareng ka batme haga jingelang kawai jang ben siem Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing kita Jeremiah nutulupa. Kalau bernyau Arpulai terhadu arbo pra. Handrai ngalah hukum yaki bakidai ban kongo yanga. Kumta bangan dublong ublai jongki bat maki kin dublong upa jonga. Ngalaya turu yaki ban im hakarukom bangala hukum yaki. Kumta baki aka kindop yaj baha na kabanta jongki. Handrai kimsyam kongo ne kimsyam patiau ai pendan kilale mutlab kada kwa kadonut banle hado ba kila nangsniu haga jaka banang khambha nado kata kasni bagi patun men jongpi kilame na Egypt hado menta menne ngalapha sapha ya kisakri janga baro kinange thulupa penban kimsyam sya skor nekim patiau ai pendan kilale mutlab bad kilale khamsneu ban yakik patun ben jongki kumta ko Jeremiah phimkran yakine ki kinten baro haki Henry kinom sya skor yapi Pinkhot yaki Henry kinomti Pinyeto yaki baka jaibun reu jongki kanom kongo yanga ublai kunrad jongki ne kanom sya sneng ka jingej sneng kalayap kim yakren syu syapang jongka kaktien jong try Ngisangu yau play nakasam kandai pusan nomor Nyospa Prapuwe. Antifon kebaar. Donur wapen esyu umendai harisya. Sangin yak mena utrai ya ungin raya rong siang nong beni ngin ngin raya ngu bagendu dakisah tunut wapenasyu umendaya Utai udai ublei ubakal badan bar Usim bagrata menaki plei aputei Lilong ubadati kilumba ijamu Donut wapenesyu
Kasul jumpa kelawan abnengkau Une ulang kun beije jeng atus ngabiau Ya roh you try Christ Jesus Yang jangan sangka gospel Utrai undon rengka batpim Hiru kajing pulin aka gospel Bakhuid kat kumulukas Kaburam ame kutrai Ujesu ulabeno ya uksuit ubam like kren haba uksuit ulamino uta ubrio ulastang ban kren kipaid ba kilalingo Henry don naki kiba on de daw bills bull uramba kiksuit ubeno ya kiksuit kibay pat kila kwa bandriam ya u kumda kila ong ba unle kawe ka kampala ban peni ya ka jimmenjur ublay Henry Jesu ba utip ya ki jimparaka junki ula ong haki kanu kari kabayale makandi kan jot tiyaw kaying kasem kabayapay kan kalon kunda lada kahima usoitan kayale makanti kumno kala banne naba pikno bangabe no yakik suit hana ba ay bor u bilsbul lada kade dakunda bangabe no yaki kibruyo jompi pat ki beno yaki dakumno Kibrio jombihi kipindrem iapi. Yem nga beno iakik suit daga boru bele. Berkata kapensa but baka hima ubele kalala wan hapadeng jombi. Haba uri kalain ubela biang ba ki atiar uap yala ki ying ki mar ki mata jomu baro ki shnain. Henry lada uba kam kalain uyale ya u badu job urongno barro ki atia hakiba ula shania badu yasam yakaba ula lute jaru bamlong batnga ulong persha yanga bat jar ubam yalum batnga upensa pra ka gospel jong utrai Kajingyaro yame ku Chris ko himen ko param be it how try Jesus Christ jar ubalong batnga ulong persya ubamlong batnga ulong persya yanga Bajar ubam yalumbat nga upinsa pra. Kane kalongka jingkot ka jingver jongo Jesu yangi baro. Ladang ngimdon badutrai nginiang persya yaw. Ladang ngim yalum lang badutrai en sa pinsa pra. Kane kalongka jingkot jongo Jesu yangi iway pa iway Balong iyatli badu Jesu ha kamensiam bad
ka jimmo jimbarkat bat ka med jongi ka balang kalong ka med bamayan jongu Chris lada ngiyalum lang badu Chris ngin sa pensa pra bad lada ngim yalum lang badu Jesu kadon ka jingma iyangi namar u Jesu kadau syai kadar kadon sa kawai pat ka bor kabayale persya ya Jesu lada uno uburiu ubam id ya Jesu ubam iait badu Jesu ubam kongu ya Jesu udon haka jimma kane kalong kabang yus nguru naka kitab Jeremia nungya tulepa haba upai jongo bele tre ban yalum lamba do bele bang tre ban kongu ya ubele bang tre ban pediang ya ubele kidon haga jimma jon ka jingchot ba ka jingsa pre utrai umaham ya baur ki broyu nadu ki kinna kelong bad bauro shadow ki ramba ngide bandon ya kan eka mensiam hangi bangitip Jesu ulakran ya kan ekentin namal ba kibriyu kilakinno yabu ba ule ya ka kambala badu be ya uksui da ka bor jungo besbol badu Jesu pat upenshai yaki da ka bor jungo besbol ngamla ban be ya uksui namar uksui sautanat ban yalum lang badu uksuit ulongga bor ba yale persya ya ubele uksuit ulong ubayale persya ya ubele namar hun satya ya ubele te hakeno kedur ujisu ula ban yesulok ba uksuit ban pinda ikikam lesing ila ban yoi hakene ka pertemenda bun kibriu ki ba yesulok ba uksuit don bun kibriu hakene ka perte ban job kano ke jingele jonki ki yasulok ba uksuit ki penhun ya uksuit ban pinda ikikam Henry Jesu pad uang baduk suit omde bandon kano ke jingede hake jingem jongi tending don ki briu ban light na ki jimpang jingshitong kaba omju don jingkela wan hadin badi dawai kile persyang ban yesulok baduk suit ban yojam na ki jimpang jingshitong ngila ban yoi yakum kini ki briu saudong jongi don buon ki briu ki persyang ban yesulok baduk uksuit ban ya uble ben ya ujisu hanya ujisu kren shisha bat ukren maham ya bahar ki beriu badan kamen siam ben ya silok baduk suit bakan ni kap kren syai kadar lada pi ya silok baduk suit piru pilaban pinda pikikam henry kai gajimma pinsa pret pinsa yang jingai na ujisu pinsa wanra pinban ya ke jingjot haki ingasen uno beriu kano ka beriu bang komu ya ke surjo ngobele bad ya dia ke lindi jonga parte kilong ki beriu be silok baduk soi uno beriu bang tre bandon ke jinget silok bad ke jingit badu Jesu ha ka balam bad ke sakramen ulong beriu ne kalong ka ta beriu ba it ya uksui bad ke jimma jonga ne ka parte bad kum kini ki beriu kimla satya bandon hakawai kamen siam bad hawai ka jingmut badu Chris bad ladang imdon ka ne kamen siam ujisu kran syai kadar hangi ngilong ke bayang persya yabu badu Jesu om kito ke bayang persya badu Jesu kinum seiso lanoru haka jingim ka jongki ko himman ko para nginum de banlong ke ba pensa pret ya ki yeng jongi ngim de banlong ke ba penjot bad penpra ya ki yeng jongi ladang idon kamen siam ban yid ya uksui hakano kedur nadu ki dakishin barit khadu ki dakishin ki bakrao ngiwanra penban ya ka jingjot ya ka jingma haladay shimet badkum juru hakinga sem ladang idon kum kene ke jinglong ngide ban pen kui na ka jinglong lem kumta wat habangin on kamlele tendeng kamlele shipor arpor namar ban light na kene ke jinge ngadon kam ya ubamen ya uksui ne kom kene ke brio balege ke jadu mantra katta kalonga por pilakot ya ubamen haki inga sem jumpi handa kasta ya ke jingchon dena kata ka dau Jesu ong ladang ilong ke bange ngidon tang kawe ke lindi ka bau Jesu ong ngalong ke lindi ngalong ke jingshisha
bat ka jingim light na ka ne ngim don kano ka lat ka lendi ba light im na ka jimma na ka jing sniu na ka jimpang na ka jing sosi ki jongi tongil long ke ba yalung lang badu jisu tongil long ke ba pen scam ya ka ta ka jingkot ya ka ne ka jingkot jongu jisu ben yalum lang badu ngin yalum lang badu ha ka balang ha ka ba pediang ya ka sakramen ha ka ba pla ya ka jinge jongi ha jisu marwe hamda ngin salong ke ba seiso tongin sange shipor ban pan map bat kumjuru ban pen scam ya ka jinge ka jongi badu jisu bangin num long ki bajat hakano ka dur hakaba eat ya ubamen ne kongu ya ubamen ne mane ya uksuid jisu be eat karku kardo yangi pen slay yangi pen kandang yangi bangin long ki kun bayalum lang bat me shilader ka jingim jongi bangin num poi sha ka jimma ne jingjot dakakti jonguk suid Enyaro yautrai Jesus Christ. Jinama. Tongin plai ka chinge ka chung. Ngan nge how Palei upa donor boro nong tau ka beneng panter but how Jesus Christ kun marway chung utrai chungi yau bala puna mendim bakhuid yau bala kan ka Maria tesiti yau bala sala bene po Pontius Pilatus la sana panayu la ya bala debiu la ya shaki bayam hagasni ka balai la mi partner ki bayam la kiu shameneng shang shakamon lay pa don boro nang daw man pa ban bishari ki bayim ki bayam ngange tau mensim bakhuid kagalang Catholic bakhuid hagajinga salak kiri khuid hagajima bikipo hagajimi pat kato hagajingim bam chikut amen. Lie spot in your po. Lie spot in your po. Blay Bakhuid to Tiang Sngi Jingai Tiba jingtyrwa Wan Palei Bernal Bau Pajo Toya duai ko himen ko para ba ka jinknya jonga ba jompi kallong ka ba priang hun ha ublei upa badan bor baro to try pian jingkya ti jongpi nagabanta ka jingro buro makerjeng jongu ka jimunta yang ibe ka balang ko pui jongu baro koi to pen kud ye ki pai jome ko trai kar pan na bar ke jingto bria janga jimpakala kanamba ke jingtyrwa joki kilong kiba me pidiang hun panamar melak haki ya kabainong janga jing shisha jome wacha bakin sno haki jing sno ba batala da ukre sutrai jongim amen. Utrai undon rengka bat pim token tiu yala ke donut tongin aingu ya utrai ublei jongim dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jongi bat kajim penim yangi hamalla ka por bat kajaka banaingu yame kokinran ko pa bakhuid ko blei badan por bat bam jukut namar mala hukum yangi banai kangu kadem jangi daga jinglen lade
kram ban pindu bor ya ga jing sarong jongi ki nong pop but pelong yangi ki nong pertu board ya ga jing spoon jame khaba ngi ya ailem ya ga jimbam jongi hakit baduk but kumda ngi pendon burong ya me rengkat but belin baki angel kadba ngi penbana dakawe ka sur ya rom Bakhuid try Bakhuid play keep on Bakhuid take it up like a from domain Why Osana Chandra Why Osana Gambur Why Osana tongin pendemai ya ga jingait ke jongi daga jingwan kya jong men siam Bakhuid ben yalum lang badu jisu ben ngait hawu ben ya rangkat badu bangin light na bara ga jimma jong ba men uksu de kre ba persyang ben yale persya ya ke inga sem jongi ya ka suk ka sain jongi tongin bandra ya bara ga jingang nu jongi pa utrai ben pen seiso ben pen slayang Dashisha melong Bakhuid kotrai katemei jong ka jingkuid katemei jong ka jingkuid barong namar kata ngi karpat yame to pen kuid pen kantang yakini ke jingtyrwa jongi da ka Phah ya umen siyam jame kum ka umje halo jongi bakin kelalong yangi kamet bagas nam jong utrai jongi u Jesus Christ Haga por bala de no yavu badala ka mons ngba wala pedian ya ka jing shashitam wala shim ya upu badaka baingu yame wala kedia yavu badala ai halage sendran u om to shim bato bam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti naga benda jumpi Hagaju ke rukamendala le yabam ula shim yaga kuri badaka baingo biang yame ula ayaka halage senran u om to shim batu dina kane pi barra namar kane kalong ka kuri jangas nam janga jutam batte mai bad bam jekut yaga ben pen mi naga benda jampi banaga benda ki babun naga benda ka jimma yaki pop to le yakane ban kan mau yangam Kusnam bakardor jangu Chris tapen kuid yangi tapen kuid ikamen siam hadim pen kuid tapen kai pen kia yangi but yada yangi nau bamen kajing maya jong kajinge kata sin bangi banu diru bangi dinakanin takuri iben blakaji ya jami putra tadadu namar kata ngi ke pen menda ya ka jingya ka jimi Phah jongu ngi tarwa hame go trayo po janga jingim badia ka kuri janga jim penim
Ngida aingu aidem na marmela nyu yangi ki babit penya hakama jame badwan shakriya me. Da ka bas ngeverit ngikar pahadia me. Bangi ki bayo benda hakamet badas nam ukris. Ngilong ki bela penya telekawe da umen siyam Bakhuid. Tekan mau ko traya ka balang jame ka bela priyang hasotala ka partay. But penjanaya ka haka jingir ringkat bado Francis upa Bakhuid jangi. For the handsome administrator of the diocese, Father Wilbert Marvain, Bishop-elect, but Barak Lingtop at Kirinium. Takan Mawkhlam Rui ki himen ki parashin rang bat kinde, ki bela yoti ada ka bakurmen yaga jimmi pa, but ya baro ki bela kalat no haga jingis ne jamme, top diang ki shaga jing shai ka kumad jamme. To isane yangi baro ngi kar pad yame, barengkhat ba kamari te isoti Bakhuid ka kami jongo belai. Ujaso Bakhuid kurim jaga, ki apostol Bakhuid. Francis disease Bakhuid, but baru ki rikuid, ke bela pens ngabhai me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo bin dalem hage jingim bam jikut, but bangini ro, but pendan buram yame, da ukon jamme, o Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu kallah hamayu blay upa badon bor hage jingelong kawai jungumen siyam Bakhuid barro ko buram bad ke jingero junom la junom Amen. ko himen kopara kumbau Jesu lai kai yangi tangin duwai engene ke jing duwai pau trai unum ina marwe padu nang pensngai ni yang yada ingi nang sumar ingi naga jimma naga jing sir baro Kopa jengim Ubah hapening kalong ke Bakhuid kersteng jeme, kawan ke ma jeme, kalong kawan jeme, akan do kumbah hapening, tuai minta jingbam jengi ke bahala kasih, waktu ma bingi keringkan jengi, kumbah irui ma ke belis niu yangi, pada dalam yangi syaga jing pensoi, hendrai tu pelai jengi nak bos niu. Topelai ingi kerpat kotrai nagi jing seni baro haga jing spoon jame tai jing suk jing sign haga sngi jongi kramba daga jing rap ka jing snai jame ni light barabo naga pop ban ni yo jing da naga jing jinjar baro kadbangi dang ap ke milen dia ka jing kermen Bakhuid pat ka jing wan pa jung nom penim jongi o Jesu Christ Namar ke jongme kalong ke ma ke jongme ke bor ke burong. Junom la junom. Kotrai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi hendraya ka jingai janga balang jame bar ha ka jingspon jame tai haka ya ka jingsuk bar ka jingyat le kawe kat kum gamon jame mame uba im bar basancha junom la junom Amen. ka jingsuk kotrai kandon barabo rengkhat bat pim Rengka bat Daftar pir. ke jing edo try tongin yai markelia. Kun lang rodu play, sikit kipo bertay, tusyo sendai yangi. Kun lang rodu play, sikit kipo bertay, tusyo sendai yangi. Kun lang rodu play, sikit kipo bertay, tu ai jing suk yangi. Hakomi ukun lambro jongo balai. Hakomi ubakit naga pop jonga partai. Suketo ki bala kot shaga jing kawai jongo ukun lambrot. Bukan rat sebelum musim pun roh kuying jangan lesom dan kantin kemusim jangan sekiahi. Kemet berdas nam jongo Chris kan rianga shaga jing imbam chukut.
communion men sim. Ko Jisu junga angis kem ba medon teli ha sakramen Bakhuid tam keduan. Ngai jamin lor ki baro pengat serang ba menuan hapo kemen sim junga. Namar ba mentangkum ningam laban pitiang yame ha sakramen Bakhuid. Tuan hapo kadonu junga ha jinglong men sim. Ngapiam yame halak kadonu pengapen yeso ila debat me. Wat sya wan klat shu na me. Arspak Handrew. Dubai. Dak jingtyrwa bas buon jame go trai to kli yakito ki ba mela pentimai dak nega sakrament. Kenambang inla banyo yak jimpenim jame hagi jimaya batkumju haga rukam im jangi da ukre sutrai jangim. Amen. Utrai undon rengkat bat pim mo yak kli jambe karpari ga jingur ko na utrai. Ngikar part yak jingis buon jame ko trai dak ba shanya haga jingis ne jame namarba ngilayo pediang name kat kaba ngidon bat ngilong daga jinga e jame ngin nod ban mon yakabade ban nginle yakababa kaba ngimon dau kris utrai jangim. Amen. Play button bor baran kar ko yapi upa
Baru kon, baru mensuim Bakhuid. Amen. Ya lesuk ban penbana ya kekubar babah jengutrai daga jengim ka jompim. Isomo yau Palei. San Pusan. Jisu halodina melayap nama jangan akan nome ijangan mesyakadu kata Kaburam hokpa berukun, hamat sim Bakhuid, kembaralah hokpa menikong, uji mentawad baraboy, jenam. Amen. And your utrai Jesus Christ.